Ka JSM lapangap unit mentakasngi kalalik bu da gajing tho ha office jong u sub divisional officer jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited Clayton Chi West Ganges Hills District namar ki babun ki postlight hasnong lapangap West Ganges Hills ki labam sarang batlas new no padonro ki postlight ki belajan kelon Shamadan kane ka bo jingma shi bo ni ginong shongshnong kham tam ye ki khna bat ki teman kumta na kaliang ka sang hapo ka jingalam usamla hey boy mi marphat President JSM lapangap unit kalabo da gajing tho bat kerpat eki bor badai pai ban bujuli season don ya kine ki postlight ki balas new da ki bathamai khnang bakan long gajing shngai bat gajing kerkhu ya ka shnong ka thau hi borok kawai Gesngi inagaliang ka JSM lapangap unit hadin wada yok komplain ina ki nong chang chnong bada sakhi le langba gwi video na wi uman pa wada chan u ya wi unar pus hachnong lapangap wada jan ur te nei te daw hadin wada yo ye gani video nagaliang yong igasem David jingsnya okia ba enjoy porle wa inagaliang ka JSM lapangap unit dalai survey le ya ki postlight hapo yang gachrong the chemi wa chibun ki postlight daman gi wada si bat gi wada sarang pada joy por le daman gi wada jan hap chikandau te nei te daw onne gasi inagaliang ka JSM da lai libu jing tho icha ga office yang SDO MECL ini ha klik terci te siang si ong wa memyo HMO henry de submit ia ke jing tho cha ki staff ki yang o te nagaliang ki staff ki yang ole da ong gi wa to e chim kia ye gani te kermen wa ini ki jing tho yang uman hi gi wa seiso hadin chisni arsni bat hadin chitia artia kermen wa ki bor yang ke office upai hi gi ejing ito wa ini pensnia yang ki te bat hejoi por le de chemi wa kini ki post like daman gi wa da jengai bha na wi chawi te hadu wa gini ki tele like le daman gi wa da senjor ka te gi wa da jan hap chamadan te ka tu le yo wa ka wi na wa jingma ya ki nong chong thau kham tam ya ki khna te le te daw da kapat ile ya ka office yang SDO wow chim kia halor ni wo penbun cu ya ki post like hapo yang ka chnong ka thau nang wa yo man go safety lan ya ki khna bat kamju le ya ki wa he hapo yang ka chnong ka thau yang i te de ni don hi kentit ko blai sibu